Ita kamalingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya. Inal daw nga agbasbasul ka, agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. Kunam nga sikaket Kristiyano, ngempi biyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano. Dala ka lang day tagayen, ipa kong babam day tabagin, Nesus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, tetabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. May nga aldaw ket sumano ka, ti sangwanan ti namarswaken ka, husgaan at aramid mo ipaganat pagturungam, isu nga agpanpanunot ka. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. Isu nga agpanpanunot ka. Apo agyaman agtiki na imbag mo, dapukin ka nagbaliwen daytoy biyag ko. Japman ammo no makasubadak to, toy ayat nga impaay mo. Agyaman na kikinatan mo, tibindisyon ken amin parabor mo, agserbi akin ka itinapuno, kas maian nurut ikayat mo. Dawat ko ngarod itaken ka, ti kaasim adi agpatingga, itikas kanyak managbason, itim kadi pamakawan mo. Agyaman iti sagot nga inted mo, namnamaem adi nga mapukaw to, to'y talento nga inted mo. O sarap apagdaydayaw ko, tarabayan na kad o apo, kadagiti na imbag ama
Dili sinakadagiti pagbasula, tapno agbiyaga kumaan na santuar. Gawat ko ngarod itaken ka, ti kaasim adi at patingga, itikas kanya ama nagbason, itim kadit pamakawan mo, itikas kanya ama nagbason, itim kadit pamakawan mo. Malaksid paiken kuana, awan tidak duma. Ni Jesus tisumbat amin ngarigrigat. Malaksid paiken kuana, awan tidak duma. Amok adut sa lutsud, taunet ti panunot mo. Resulta ti dismayan, talna di mabirukan. Kaputi na palabas, nga di mo malipatan. Ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sumbat. Ni Jesus ti sumbat, amin nga rigrigat. Malaksid paikem kuana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat, amin nga rigrigat. Malaksid paiken kuana, awan tidak duma. Amok nga dati bantay, kasla di makalayan. Amok nasib nga tangatang mo, kasla nga di agini. Nubilang man madimam, di sa uti Diyos puno. Kat nulok tam tapusong, ipakita ni Jesus. Ni Jesus tisumbat, amin nga rigrigat. Malaksid paiken kuana, awan ti daduma. Ni Jesus tisumbat, amin nga rigrigat. Malaksid paiken kuana, awan ti daduma.
panagayat ti Diyos jakpulos sa marukot inaldaw marikrik naktiin nagpanagiyat umaiman ti todo talgawin no bagyo dintuag balbali ti Apo nagimbag yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kasanuman panagbiyak sa dinuman na papanak sa dinuman na pagnaak Espiritong kanayo na sumipsibay kanya isumang tetipig sa talnaken tiliw-liwa lumabay dakes sa rigna nagimbang yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kasanuman panagbiyak nagimbang yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kasanuman panagbiyak nagimbang yagserbi ti Diyos sa naayan naragsak uray kasanuman panagbiyak uray kasanuman panagbiyak uray kasanuman panagbiyak uray kasanuman panagbiyak Shakti silaw tilubong humay kayo surutenda ket ikang kayo tisilaw silaw amang tetibyan Shakti silaw tilubong humay kayo surutenda ket awan tunti nasigit dalan na pagnaan amin na marigrigan sumurot kay kanya dahil kay masarakan tibangar ken silaw niya Shakti silaw tilubong humay kayo surutenda ket ikang
sipne dalan na pagnaan. Lupalulute kita inagapuan na inmay nagtaenga na akumbaba nagsagabat tunay kasta pasukuin karuna Kenijay Cruz di Kalbaryo sinupot na sinua ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod na pagayata jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na Kenijay Cruz yan na inted na gapukan niya lumalagikot ayat na jak mapanawan lunapud no kabiyag itet awan gana anyang yatat inaramid ko tapno na ikariyak mangted balegi at malpas ta sinuha sino ti ari natay gapukan niya kararag na saan kumatoy bukod ya pagayata jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na Kenijay Cruz jak na inted na gapukan niya sino ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod ya pagayata jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na Kenijay Cruz yak na inted na gapukan niya sino ti ari natay gapukan niya kararag na saan tumatoy bukod na pagayata jak na ang muray pa'y katno apay nga inayat na Kenijay Cruz yan na inted na gapukan niya Kenijay Cruz yan na inted na gapukan niya Kenijay Cruz yan na inted na gapukan niya.
nga ganto'y biyak ko. Sipot pa'y inawat ka, aman lupot ko. Yak maipkas no kas anot panong baliw mo't biyak ko. Naputno nga ayan, pa'y mo kaniyan. Sipot pa'y pinastrek ka, dito'y puso. Naidumdumat, ragsak, adyak, narit na idi. Agarubos, tinulwa, dito'y mata. Gapu itirag, o to'y kaungga. Siputin tingkat biyak ko, naidumdumat ragsak ko. Siputin tingkat biyak ko, nagbaliwen tuy lubong ko. Siputin tingkat biyak ko, awanen sa bulan tuy puso. At datal na tuy kaungga, siputin tingkat biyak ko. Biag ko itakat na idumduma, kasikat ari ken may sa aton nga adipen mo. Agnanayon ta presensyam pagyan na, ingat panagsubling amang ituray kanya. Itasikat, gayem ken Diyos ko. Pagkamangak ken pagrupaba. Awan umartap ken kadalangin ken tuy daga. Natanog nga Diyos, o madaydayaw ka. Siputin tingkat biyak ko, naidumdumat ragsak ko. Siputin tingkat biyak ko, nagbaliwen tuy lubong ko. Siputin tingkat biyak ko, awanen sa bulan tuy puso. At datal na tuy kaungga, siputin tingkat biyak ko. Siputin tingkat biyak ko, naidumdumat ragsak ko. Siputin tingkat biyak ko, nagbaliwen tuy lubong ko. Siputin tingkat biyak ko, awanen sa bulan tuy puso. At datal na tuy kaungga, siputin tingkat biyak ko. At datal na tuy kaungga, siputin tingkat biyak ko. At datal na tuy kaungga, siputin tingkat biyak ko.
sumardeng amapan makiserbisyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan wen putno uray no nano mo dito'y lubog ti biag iti tao kinabak na at dayjay nga to ayan ni Jesu Kristo balitok a palasyo biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan kakabsat intay agpatuloy itay kuma sumardeng kinagkapoy uray narway banbanu ken utoy magunudan ti bangar nuintay agtultuloy biag ti Kristiyano kararagsakan awan ti masarakan apang iaspingan biag ti Kristiyano kasayatan kinatalakin inanama iti magunudan Malmalem jay tiyenda an na nakatugaw akadwa na ti barkada nagkakanta ket ti sangwananda nakatakder ni San Miguel ket ti ramramay da sigarilyo ken marijuana kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnod kinagulip kaskaldi nga nagsara hawan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rignat bangka nga awan sangladan na tuntun agawi den ay anyan nawasang na agbirok ti makan ken sidaen ananam ket no awan maiparang ti man nga sawa na kalog ti kaldero ken banga tumayabda kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na napnod kinagulip kaskaldi nga nagsara hawan maitudo ken masno pamasakbayan kaya rignat bangka nga awan sangladan na ket no isurumwar ay dumawat ti kwarta amapan na iinom wenno isugal kaka ket no awan ti maited pobre nga sawa na tungpada no wenno ko
rugtar ti malakaman na. Kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na, napnot kinagulib kaskaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rin natbangka ngawan sangladan na. Denggem mo kayem ko ti adal tuy ayub ko, di mo kadlaisen ipan mo di tapuso. Awan nasayaat nga ite di tibisyo, no di laeng sakit ladingit weno infierno. Katstoy man ti tao ngawan ti Kristo na, napnot kinagulib kaskaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na, napnot kinagulib kaskaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na, napnot kinagulib kaskaldi nga nagsara. Awan maitudo ken masno pamasakbayan, kaya rignat bangka nga awan sangladan na. Ibiyag ito'y lubong at patinggan, saan ang mabayag mapukaw da. Yemijay gloria kepyag nagnanayo, madamdamay sunto ti pagtaengan. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo, upayen ken bay anda ka. Ngem ti Dios kunana di kam tubayan, ay wanang kainggana panupalan. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, dati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket ti panagserbi, ketong palen ti bilin ni Kristo. Taas si degen ti yaay na, nga mga lakadagiti iglesia na. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak ti pagtungpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak ti pagtungpalan.
Urayawan kinabak ng balituken tirang ket agbiag kalaunay adagsang gasa lagi ben karite Diyos sa taraunan naka ipan mo ti dadagsen mo ken kuana ipan mo ken kuana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka agwadwa din nakan tubay-bayan bantayan nakati aldaw nubagin magsagaba di ka maimbagan kenam na matakararuam mapukaw mo amo ti Diyos ti sakit mo karina agasan naka ipan mo ti dadagsen mo ken kuana no dagiti kakabsat mo tub nga ren dataramid mo di kaliwayan panagkararag mo di Diyos idalan nakatapno agbalay di ka ipan mo ti dadagsen mo ken kuana ipan mo ken kuana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka agada din nakan tubay-bayan bantayan nakati aldaw intuno pumapoy kanta bagim nakapsuten di kanto apu kawen tapanamati di nakanto bay-bayan naging ganaken patay ipan mo ti dadagsen mo ken kuana ipan mo ken kuana taawit mo tapno tulungan naka tapno di ka agaga din nakan tubay-bayan bantayan nakati aldaw ipan mo ti dadagsen mo ken kuana biag dito'y lubong binulod laeng timang ted ken timang sugli Diyos ti makaam
magpapadatayo. Kakawanen kenayatem ti kabusur mo, di batem ti anyaman nagpasulan na ken ka. Kasjay ti panang pakawan ni Apo Diyos ken ka. Amin nga inka nagbasulan. Marigrigat ka man na tao, wenno nabaknang ka. Awan kumat agiin nuyaw, iti tunggal maysa. Panunutin tayo kumaken ni papuso, nga iti imatang ti Apo agpapadatayo. Nga iti imatang ti Apo agpapadatayo. Siksika o Apo, iti bileg mi, panagkaawa, kinakapsut mi, panagkapakawa. Nakakaasa
siya na